Alright geng, Assalamualaikum, selamat pagi. Kami dah mula turun daripada Penalabar Rata. Hari ini perjalanan kami turun mungkin memakan masa lebih kurang dalam 5 hingga 6 jam. Mungkin, gantung pada keadaan. So inilah suasana kita orang nak turun. So aku nanti apa-apa aku akan update kat bawah ataupun kat mana-mana nanti untuk footage seterusnya. Right geng, apa aku gerak dulu, right? Ciao. Alright guys. Halo, kita on the way nak balik. Geng-geng bersama kita. Sejuk. Aduh. Yang depan sibuk ambil gambar. Kita berhenti kejap. Video. Di depan kita sekarang ni bersama dengan Abang Langkok kita. Komando kita. Ya. Bos kita di depan. Dan yang depan tu tengah sibuk bergambar. Ini medik slow ke medik? Ini depan ini untuk bawah satu. mak diri kita. Turun. Ambil video ni cantik ni, turun. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Depan terdekat. Ni memperkenalkan wartawan Selangor FM kita. Kita orang ikut je dia sebab dia kata dia dah main gelongso dah tadi. Ya, kita dah main gelongso tangga. Ini kali pertama dan terakhir, tak mungkin. Terakhir. Aduh. Baju nampak, sweater dah one peak, one spirit. One peak, one spirit, come on.
let's go. Kenangan bersama. Baik, Encik Nabil. Tetap teruskan perjuangan. Ya. Berjuang sampai habis. Terima kasih je. Terima kasih semua. Cuba terangkan apa yang anda alami sekarang ni. Satu ujian dan cabaran. Last. Hello. Ya, duit. Okay. Ni ya? Tu, yang di belakang sana tu. Gambar. Dia ambil gambar kan. Alright gang, kita dah sampai di pintu gerbang dia. Inilah dia, sudi datang lagi, please come again. Yo.